إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bawa en jettude Allah subhanahu wa ta'ala juula e oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama den toro Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanmo yurmede e jam e kisiye e kala e jokkuɗo ko nelaɗo jokki kon harasan zali ɗum ha tawa yamo ono kanko nelaɗo makiri noon kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba nelaɗo makir no mofti an en foppu naatay alijanna sina on saliɗo ɓe maki nelaɗo ko ombo saloto natugol alijanna nelaɗo maki ko kala saliɗo jokkude ko min Muhammadu mi jokki kon ha mbayde nden tawi mo e hoore muɗum ay ɗum noon yayma ko kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama en tori subhanahu wa ta'ala newna en jokkugol ko o jokki on tabbintina en e hoore ɗum ɗon ha dargal ngal daro ɓawo ɗum ɗon eɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hattirde e tugol hiɗen mawnina mo hattirde e mawnugol wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi noon ibuduni wala takfurini rewelam min Allah subhanahu wa ta'ala hara on yeddalilam rewelam wota on yeddam fa alamu ande la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ande ala mon rewesina kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahadun Allah subhanahu wa ta'ala o mara hay hunde ko bindirte laysa kamislihi shay'un sigama kanko Allah subhanahu wa ta'ala e hunde ala dun nan hiden yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiden mawninamo hatinirde mawl den du'ano do nelaade meede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah beedi kisiye e makko e kala jokkodo ko be kitangal daro awɗon hiɗen andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni inna khalaqnakum ay walam tarakhna hamalan kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni o tagi en o addi adna do kono akkitirali en ni o akkitirali en me ay wi kadi asma khalaqtun abasa ene don sikkude min Allah subhanahu wa ta'ala ko mi tagi o mi aduna ko fijunda ko pagay ko weli ko dum mi tagiro mi addiri aduna wi na dum de sidum ande wona dum woni ko mi addiro ma khalaqtul jinsi illa liya'buduni mi tagiralo sena ko wete dewal kom hey ko dewal woni ko addirden aduna do ala kulli halin neɗɗon kanado si o waɗi ɗo piɗin jeena si o waɗali ko wiyete dewal kon haray no wawi so tawni hara mission kanko mission ko naɓano kon haray o waɗali mana o resi sali mission makko ay mais exemple ɗo joni si tawi woni département o immini ɗo armée ɗen o wi yahe nokkel kaari haɓoyon a immike a déplace ki a yeehi ha ka waddu waɗa wadde mission ma on ɗon a yeehi ha hewti a jooɗiki a tummidiri jeeɗe ma ɗen a jooɗiki a ronki wadde ma on ha timmi arti tawi a waɗali mission a waɗali ko ɗa kon sa aray ko ɗum watta contrat nde aray nafa Allah ko yawnoɗa hay sa waɗoy toon piiji goo honnude e sappo mais sa waɗali ko naɓuno makko haray no wawasi tawni a haali ay chef mo minima mission waɗoya hunde kaari immoɗa yaha ha hewtoya kaynaɗa ya waɗi mission chef wiwa ɗum yaha ɗaɓɓa go waɗoya ronka ko chef ma min makon haray nafa Allah ko hannoɗa ay kono ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi tawni neɗɗo on ari aduna ɗo tawni o waɗi ɗo piiji jeena e sappo simo faala o waɗa ɗo piiji aduna Allah fof anda fi makko aduna Allah fof wola fi makko ma o heɓa ɗo jawdi o ɓuri aduna fof ma o heɓa ɗo gandal o ɓuri aduna on fof
si o gollali dina kan si o waɗali ko wiyete dewal Allah ko ngaray tawastani o arano aduna aray kanko e ɓe arano aduna ɓen heɓe mara ɓen ene ɓuurimo ay ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali on sina fi yo rewa habitu minha jamia fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a huda wala khawfun alayhim wala hum yahzanuna wal qur'ana e sunna wono anda ɗon cippe ka leydi mi addu e moɗon ko wiyete peewal ko ɗokkoy toon fi yo male alqur'ana e sunna kala mo woppuɗo ɗum ɗo haray o woppodiri e peewal ɗaɓɓangal ngal ko Allah subhanahu wa ta'ala wino ɗon in kuntum tuhibbuna Allah tawni on andi hiɗo min Allah haray jokki e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ɗo wona kono faadiraɗa no rewirta Allah subhanahu wa ta'ala anki julɗo ay mi heɗotoɗo e woɓɓe goo ɓeyna ɓeyna he ɓeyna jul ɓeyna he mo kala e jokku ko jokki ko ay mo kala e diina mum wala kun diinukum waliya diini tawni wona antiri julɗo e julɗo ay julɗo kañum ko diina wota ko bokki inamal mu'minuna ikhwa julɓe diina wota ɓe mari diina l'islam ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kono julɗo wonɗo en ay walla julɗo wonɗo Pakistan e julɗo wonɗo Lagine walla Sénégal ko diina wota woni ko ɓe hawti julɗo wonɗo Indonésie walla wonɗo Pakistan ko rewirta Allah diina kan julɗo wonɗo Sénégal ɗo ko kanko non kadi o rewirta Allah par ce que ko diina wota diina kanko wota ka ala différent entre julɗo e julɗo frontiére ala entre julɗo e julɗo nelaɗo ko hefera ɓe ngo wi hino wodani on diina mom min kadi no wodani diina an ay kono simi nani no inna mo kala e diina muɗum mais holon julɗo wona o anduɗo diina julɗo anduɗo diina wata inde mo kala e diina muɗum par ce que diina kanka ka wota kono julɗo sa dari ki a wi mo kala e diina muɗum ko an andi haray ko diina hawni jokki sabu Allah subhanahu wa ta'ala wini inna ad-dina indallahi al-islam ko aya al-qur'ana wona hay hadith sakko wona haray mo lurra e muɗum masino jiba simo selli ko al-qur'anul karim Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina indallahi al-islam diina kanko Allah ko diina l'islam ay o watti ɗon honno wa man yabtu khayral islam diina kala jokkuɗo goɗɗum go rewirɗo Allah goɗɗum go ko wona diina l'islam falan yoggo balle min o jaɓantake kanko Allah subhanahu wa ta'ala woli de maliki yawmiddin yoɓo won joddi golle ay o inni on jaɓantake ɗum ɗon wa huwa fil akhirati min al khasirin on ɗon ka laaray ko perduɗo ay kono julɗo ka diina manda de piji kuji ɗin kono ka diina l'islam a wiyata an ko diina ka faalaɗa ka rewirta Allah ma kono faaliraɗa no rewirta Allah ɗo yamiri noon Allah subhanahu wa ta'ala yamiriri noon wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli na fefindagol wowla déjà sa yi fefinoto sa nani tum fefinotoɓe wola ɓe an tigiri wonande jooma haqqil hay si a mara ngala gandal anda an tigiri ɗum ɗo ko fefinda ɗum wonande joom haqqille fendiɗe anda ɗum ɗo koko wona fefindede ay sabu daali hay goto wata kopiyade ɗum alqur'ana on ay ma ko nelaɗo hay goto kopde ɗum ɗon nelaɗo maki ma ciri on pejji ɗiɗi en tant que ɗon jogui ɗiɗi ɗo maggeta alqur'ana e sunna tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli joni si onon juloɓe hoore moɗon si on yeddodiri diina kan on yeddodiri ya hek qur'ana par ce que kala ko ari ɗo kala ar ngal ɗo ara alqur'ana yewti fi ɗum ɗo ɗum addi ɗo alqur'ana o ay koko régla probléme ay alqur'ana ko sariya woni an law ko sariya bon Allah subhanahu wa ta'ala tawno yeddodiri fi hunde yaay kal qur'an daron ko alqur'ana sifi den hunde ɗum kono kala respecte ko alqur'ana wi ɗon ko ngara kon ɗon jogi gonga kala may ko jogi ko lurodiri ko qur'ana wi ɗon ko ngara andi kon ɗon woni jogaki gonga waqul jaa al haqq wa zahaqa al batila innal batila kana zahuqa ay ala innugol ko ɗum ɗo e ɗum ɗo dey kaka alqur'ana e sunna ko ɗon daaro ten si lural waɗi ko honnu alqur'ana e sunna woni ko yewti fi muɗum ay yen ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ndam o inni andu an o ɗo banu adama rahimakallah Allah subhanahu wa ta'ala mama den andi
Allah subhanahu wa ta'ala hino tagi hino yamir ko wiyete yurme ko wiye wonu yimbe yurmeteebe o onon wonbe sengo dowbe yurmebe wonbe sengo ley modon be kono si a buri goddo de jeena e sappo si Allah burni may hoore goddo Allah subhanahu wa ta'ala yurme mo burda don ko Allah subhanahu wa ta'ala wi si adna on fof fotino hara adna on fof fotino adna on bonayno en example ayay do joni goddo mo ara do o fuddo do bâtiment R plus 2 walla L plus 3 fami sa kili ilande mako yobata do assistant ha e maçon ha ouvrier ha goden fo lanna taw finance do million jidudi goddo go aru yada asano mo katti kare ma andan hoore maada galde den se wadama do honnum piji sima do di jeena e sappo si dara ko kangi e jama ne darnirte pellet si de hebal ko wete katti kare fosse de asana kan don gaden de gollata fami on don dara tawa ko yobata ma ko hara yonata hirande so jaari non fo ko angal yurmende Allah subhanahu wa ta'ala stawni ya buri goddo yurmemo jeno ko darata ko Allah neddo no ko Allah neddo no fewndiri non ko non be nyawirta on tigi ba la ndare haqqi Allah subhanahu wa ta'ala kono si Allah subhanahu wa ta'ala mo tagi Allah subhanahu wa ta'ala ni yurmebe be burudum min kadi mi yurmina on Allah subhanahu wa ta'ala neddo mo yurmetake kanko de Allah subhanahu wa ta'ala yurmetake mo neddo mo yaafata ko jama on Allah subhanahu wa ta'ala yaafata ko mo ko yurmende Allah subhanahu wa ta'ala burdin dini on sina dum ko yurmende Allah subhanahu wa ta'ala passe fo fotata Allah subhanahu wa ta'ala tigi ko dum ni fo fotata si foti mojjata passe si leydi din do yahi ko loyi kamungun inna ma do patron on yaro garda tal makko ngol aro jetta pikke peli o asana de makko do fosse mo de aduna on déplacer ko non kono parce o wawata sa o maaya don ko fure makko on hibrité do wawata dum ko go miskino hon Allah hore mun way arande mon tappana mo don fosse mo 2 meter walla mo 3 meter har ko yebata mo don kon yonata ma hirande so marno fer yebugol modum wala ben salo mo yebude fes dum don fop ko angir man yarale mo andere se kanko inna no yaro wada dum don o wadata o wawata kono Allah subhanahu wa ta'ala wi yurmama o bado banu adama innahu andu ko woni an o do banu adama yajibu hino waddi alaina e dow meden woni suddido woni duhido ta'allumu arba'a masaila andugol lande nay en tanki juldo si tawni hara landama de do lande nay yo taw hara hida andi de en tanki juldo ay premier honnun al ilmu ko wiete gandal ay se gandal ko dum don wata puusude majjere hande non aduna on hino hulbini ha ayyay janga fo hino ukki diina kan no poro paranno hino wowla ko andi e ko anda ko ben don woni lorude karma ko ben don woni lorude jamaaji di ma jangi jangal ma jangi ko nara faamale ko jangi ko ma be ngara deja anda fus ko baytum be nanino dum do hino wole dum do wole kanyum kadi copio don ande ko be dalilu hay bihi basiran be anda ko be tana ma dalilu ko bone wolde ko be anda dalilu ay fus ko bone wolde jonon kon woni andugo dinal islam kon ko bil adil dalil hara kala ko wonda e wolude sa landa ma dalil mo andi sabana nelado ma ki kala fefindi e diina kan fenni ore diina kan rayo préparé yo e ray joydorde makko ko yite jahannama kono kay déjà hay adna da hay ka adna do sa en wola inne si hunko mako nima ko hunto goddo go reyte ay sa katkiya hunduko ma naadima ko hunduko goddo go yaltinoyte kono kala ko wolata anda dey ko honnum wowlata hara si ala
anda mari yaqini haqqan ay to dum nalaɗo may kala fenuɗo e diina kan woli inni mi woli on noon si tawi woni a jannganali anda alqur'ana bihi basira tettali o anda kono naadama e woliwol gere diina katota hadi katoɗa taw jangga faama si wowla sa fini par ce que konko wonda woldere kon ala yaqini muɗum i tawi woni koye junngo karma ko joytuɗa hiɗa andi soko gongama wowli kono an ka ƴettoya defte ɗen jangga anda nelaɗo makiri no makiri on piiji ɗiɗi alqur'ana e sunna en tant que ɗon jokkiɗi o majjata an kadi ƴetta deftere nden jangga par ce que deftere nde wona isra e ma anda ko daaluyi Allah woni toon anda ko ɗum Allah e nelaɗo on wowli an kadi ƴetta ɗum hutora kono neɗɗon ko interdit wolugol diina kan ko anda o wi al ilmu ko haɗatama ɗon noon ko haɗatama wolugol diina kan ko ande woni a jangi ilmu ko gandal no julɗo on si o landama ko on simo jangi way mo andi mo jangi mo andi alqur'ana donc ko go par ce que fi hon wa huwa ma'rif lay jangugol ngol ko ɗum woni andugol Allah subhanahu wa ta'ala kon ngo yoni mani arifuni qabla an ta'buduni andelan taw ko adi don kono ko si a jangi taw si korka waddo ma julde waddo ma e siga din don pijji fof ko a janganay taw ay bon si taw ni a jangali a yanay hay faala goldude a yanay parce que a nata e erreur ko jangol ngol fatula ko dum woni andugol Allah wa ma'rifatu nabihi ko dum woni andugol nelaado Allah on wa ma'rifatu dinil islam dinal islam bil adillati harandude e dalil ay premier on ko dum don si a landama landal perewga hida andi Allah mana hida jangi lan jangi ay bongol ko dum woni andugol Allah anda nelaado Allah anda dina kan wondude dalil ay asaniyatu dimmun dum al amalu bihi ay ko buri son ko golle trigol ko jangi kon ay parce hino wodi jangube boy ay no wallahi gollitir gongol no sattani boy kati ay jangongol no satti ha kono gollitir gongol kano satti apilhugol diina kan Allah walli juldo on hala kala ko diina kan wowli kala ko diina kan yamiri ay himo wakkili himo haditi kala ko diina yamiri mo wakkili hore dum don en berko Allah subhanahu wa ta'ala taginani mo kon ay wallahi walafi ay walafi de illa man rahima rabba tawde Allah subhanahu wa ta'ala yurmi muradu mojjuru cippino yurmende modum den e modum ay on di wakkili ko non aray sino haray no satti ay al amalu hi gollitirgol diina kam ay bon e ngal do e do kadi ino satti moƴƴa honnu asalisatu tatabun dum ay watu ilay noddugol faade e diina kam ay neddon si tawi woni o jangi o faami o nodda be o wakkilo laabango e be reedu ay si Allah subhanahu wa ta'ala okki onti gandal tawi o mari capacité mo ina dar ma o darna juulirde o nodda yimɓe ɓe nge diina kam sabu nenelaɗo maaki moftaji ɗi fof noon moftaɗe ɓen ɓuri moƴƴude e moftaji ɗin fof sabu honnum onon on yamiray ko moƴƴi haɗon ko boni iɗon andi no jiyano e aji arani kamɓe koɓe halkirano no teyano e koɓe halkira karam ko e maɓɓe ɓe yiyayno ko boni kon ɓe yiya ɓe jangga ɓen no waɗi ko boni ɓe on mba hundukoji maɓɓe ɗin ɓe fanka ɓe namode ɓe ko yimɓe maɓɓe ni terteɓe menen de lette ɗen no ara menen mboyi no haaji amen alay ɗum subhanahu wa ta'ala ni away si on haɗali onon Allah subhanahu wa ta'ala andini on diina kam o andini ko moƴƴi ko boni on dari on salike
diina kan hino bonnere ɗon hino jumpede ɗon on sali ke laaɓande ɓe reedi yeytoɓe ɗum ɗo moƴƴa rentinaɓe ko boni kon si lette ɗen ari on fof moɗon lette ɗen jarribotto ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni hule bone mo andan ɗon bone on si ari o heɓata waɗuɓe ɗum waɗuɓe bone on tum ayi par ce que lette ko yiyaton ko si lette si cippike no wawi si innama raful général si innama joni raful général si ɓe ari kamɓe si ɓe ari ɓe anda ɓe senidiri bonɗo e moƴƴo o sa hewtoyaktoyte toon ko tan ɓe senidiroyta bon ƴawa lette ɗen kadi kon par ce que kanko Allah subhanahu wa taala o toñata si lette ɗen ari tun bonɗo e moƴƴo fof heɓay ay si hewtoyama to noon Allah subhanahu wa taala ka andi moƴƴo e bonɗo on seeɗa tun o sendidira kono ɗo hewtiri toon ta ga on fof mema e lette ɗen ay sa yi karam ko ɓen hino jooɗi hino wowlude ñande be ñande hino wowlude hiɓe nandude ɗi e sappo saabide yennede e ɗuurede karam ko ɓe hino nande ɗum ñande be ñande kono haaji ma ala ɗum sabu Allah subhanahu wa taala inni hino jeeya e yettugol diina kan mettede ko heɓata e muɗum ko muññagol ɗum par ce que a ɓurani nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ay nelaɗo ko son jee yettingol diina kan an on a heɓata feccere ɗum kono hino jeeya e famugol diina kan si a faami diina kan en tant que ko diina l'islamu wonɗa yettinde si a yennama si a waɗama ena e sappo ya andu haray wona an wona yennede wona an wona e sabitede sa waaji ke ɗo aya fi aya goɗɗo ari sabitiɗo maɗo yenni ɗo yandu na an o yenni dey ay yana an o yenni par ce que wona an addi diina ko Allah e nelaɗo on addi diina ɗum ko hakkude makko e Allah kanko Allah subhanahu wa taala o ñawoyay ɗum ñande janggo yahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifuna ay kanko Allah subhanahu wa taala o ñawoyay arrabi ko ɗum woni neyaɓum ɗum asabru alal aza fihi ay muññagol ay saji lorraji ko on tigi heɓata e yettingol diina kankon ay lorraji de sattaji ko yettingol diina kankon o muñ ɗum ɗon ay sabuna waddalin seede muɗum kanko Allah subhanahu wa taala wi hon wal asri o wondiri jutara ay walla kanko Allah subhanahu wa taala o wondiri honnum akhiru zaman ay o wi honnum innal insana ay tabiti no neɗɗanke ay oɗo banu adama innal insana tabiti o neɗɗanke la fi khusurin o woni e ko wi perdi ay ko e perdi woni ko woni e muɗum iɗon andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ɓaytun o tagi yiite ngen o tagi aljanna on bon mana Allah subhanahu wa ta'ala fettude Allah subhanahu wa ta'ala wi a tagi yiite a tagi aljanna wi ɗiɗi hewya ko min tebbinoyta yiite ngen ay hino jiyano e armuji kanko Allah on andi seytane o Allah subhanahu wa ta'ala o wi unzur ila yawmi yub'asuna Allah gasi a raɗi kelan a yaltini lan ka aljanna ilan jeeyaɓe yimɓe yiite komin o torima hunde wotere ac min kadi hara a warali lan ha dargal daro wota a wara ay Allah subhanahu wa ta'ala inni mi newnanima ay seytane kañum ayata ha dargal daro ay gasi o wi laaɗude anna lahu min kadi mi jooɗanta e baada fof mi sakkoto ɓe moƴƴereji ɗin fof no jeeya ko sakkorta en ko wiyete mawnintinare kom mawnintinare ay wallahi ɗo joni goɗɗo go karamakojo kummalujo jangi tafsiru hadise andeteɗi ɗi jeena e sappo no jangi ha modi sa yiyemo ganda ko ha e makko faalete kono he baba ta hara townintinare nde no ittire juuɗi mawninare nden hara no ittire juuɗe ɗiɗi nafa gandal ngal Allah a yejjitino seytane ko sabu mawnintinare wakko nen ko halkira wallahi no wodi ha ay ay ɗo joni siko suka kecco fewndiɗo
ko wiyete fewde kayita ɗo jiiƴan keccani diway masi ko suka debbo himo fewndi ye subhanallah fewndo ɗon sa inni a waji alqur'ana e sunna yo kanko ɗo o ɓurino ɗum alqur'ana e sunna suka kecco fewndiɗo walla suka suddiɗo fewndiɗo fewndiɗo hande a wi alqur'ana e sunna e muɗum ye tawmara ko mo Allah subhanahu wa ta'ala faabi moƴƴa na ɗum honɗum saabu townitinarde mawnitinarde jaɓata ay an a yii hoorema haa ko tawi hiɗa townitinani alqur'ana ka hiɗe sode goɗɗo si tawi janngali ka wonɗa suka ɗon ka wonɗa paykun ɗon si a janngali ɗon ko nde yawɗa duuɓi capanɗe jeegoo capanɗe ko on sa janngata dina nafay kama goɗɗum hay yeɓɓoyɗa on say marsoyta ilandema 20 tan naɓiri ley sa wakkilaki heɓuɗa gandal fewdo ɗon fami sa wakkilaki heɓuɗa gandal fewdo ɗon wallahi ila ko heɓuɗa 20 tan nattiri sa moyta hay kara han difa kara han déjà ila ko heɓuɗa 20 tan 25 kan hande ka mi jarti taw woni ko neɗɗo falaɗo jokkude sobe hande kadi ko meyeto ko fi ɓeygu sa heeɓi ɓeygu hande kadi gaɗa mijete ko dépense ay si feƴƴi ɗon seeɗa ko anduge ɓeygu ma heeɓi ɓikku gotum heeɓi keɗiɗo heeɓi ketoro neɓɓata joni ɓikkoy koɗi hande kadi ko mapini koto ko ɓeyguro nden wurira ha moyta ko ɗon immi gol ɗon yaaɗon ina gol hande kadi ko finore heɓora kono ko payku janggata ay ko suka ɗaɓɓata gandal kono hande suka kecco fewndiro sa yimo gandal kanko mo hakkille makko ɗen ɓuuri ɗum mana gandal ko fi mawɗo mo duuɓi temedere payku kañum bon ko avenir mum ko weeli foti ko ɗum ɗon ay wona noon ko mawtinare nden watta ɗum won tigi ɗum fof ko mawtinarde ay bon ne jeeyno Allah subhanahu wa ta'ala ni ko wiyete mawtinare kon bon e ko wiyete gañanendi e ko wiyete konnagu yagal ñoore ɗiɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala e jonni iblisa ko o donnata ɗo fof sa yiɗe neɗɗo aden seytanejo neɗɗo towniɗo neɗɗo gañalo neɗɗo ño'owo ɓeɗo fof sa yiɓe andu ko yimɓe ko aden iblisa ko aden iblisa sabana ɗiɗo fof ko andanɗa hoore maɗa ɗi ñaamiray moƴƴi goɗɗo wonano leɗɗe wona yiite ñamirta leɗɗe yorɗe ayi o wi no neɗɗanke fof ne perdi illa lazina so wona ɓen amanu wonɗinɓe wa amilu haati ɓe golli golliji moƴƴi ko nu neɗɗo on taw ko ɗum woni gonɗingol ngol neɗɗo on ko andugol Allah andi sa andi Allah a andi nelaɗo ko ɗum woni gonɗingol o ɗum ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bon ko ɗum ɗo natirte ka dina l'islam ay andugol Allah anda nelaɗo Allah sa seediki Allah hande kadi baafal aljanna mana dambugal baafal islam ngal udditanama hande kadi hande kadi am heeɓi duru natugol ka dina l'islam hande kadi noon wona pratiquant julɗo pratiquant wona nelaɗo makiri noon man qala la ilaha illallah dakhala aljanna kala woluɗo ngol konngol ɗo tay aljanna ay bon kono noon ɗum ko contraire noon hande kala juuɗe ene jirde la ilaha illallah no ɓowre kuuɗe meɗen kono essaye ɗen applique ɗum ay par ce que la ilaha illallah piji ɗuuri ɗi hina soomi ɗon ay piji ɗuuri ɗi no soomi ɗon la ilaha illallah ay ala mo no rewe si wona Allah pigi ɗuuri ɗi no soomi ɗon bon kono noon si a anda kalimatu konngol ngol a wata kalimatu konngol ngol a wawata famude wa ashhadu anna muhammadun rasulullahi pigi ɗuuriɗi kadi no heewiɗo sabu no kon safe la ilaha illallah ko kala Allah subhanahu wa ta'ala faala o tonga ɗum o hirsu en tant que julɗo nga wi la ilaha illallah a ɓaɗota ko ɗum ɗon goɗɗo yiyatama ɗon ko tawi Allah subhanahu wa ta'ala faala kon fof himo harmini kon fof
imo añi ko tonga hirsi kon fop an julɗo aɓadata ko en tant que a wi la ilaha illallah est ce que hiɗe peliki ɗum a wi ashhadu anna muhammadu rasulullah hiɗa ɗo allah o ko allah ndemo hiɗa a seedike ɗum ko num hollata hiɗa seedingol konngol ɗon ko tawde ko nelaɗo faala ko fop ko yama kon fop ko nelaɗo hamini kon fop no ayini kon fop a ɓaɗota ko ɗum a ɓattota ko ɗum woni kalimatu konngol ngol joni hita woni ko a julɗo a wi la ilaha illallah kono noon ko allah a haɗitaki nelaɗo haɗi kon fof a haɗitaki est ce que harayɗa kongilngol konngol ɗon hay konginagol ko ɗum kadi so kanko o wi innal insana fi khusrin woni e nder perdi ay illa allazina si wona ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati golleji moƴƴi ay ko ɓeɗo woni wonali perdi mana gonɗingol ngol ko wiɗen ko jaɓugol allah jaɓa nelaɗo allah wonde jaɓuɗo allah jaɓuɗa nelaɗo allah golla noon kadi ko moƴƴi sa woni julɗo a pratique ko woni paratugol ngol ko haɗitagol hoore mum e boneji ɗi allah subhanahu wa teri ɗin kilo e moƴƴereji ɗi kanko allah subhanahu wa taala o yami ay kon ɗon woni julɗo jaɓuɗo ay ay wata wasaw ɓe yadi kadi bil haqqi e goonga ay mana julɗo ko ya lañ julɗo musidɗo ma hakkude julɗo e julɗo déjà ko ɓe holodirtaw ay tiba julɗo e julɗo ko yo holodir dimo ma si wiima ɗo joni a ko hunde kari en tant que julɗo e julɗo hayiɗa tagitomo enen bon en halduno ɗo hande a nelanno ka kaari en kono mi yawnom mi tawalimo ay huuɗi hakkude ma ala yawno toon mana julɗo mana koɓe holodiri julɗo koye holɗo momum julɓe ɓen koye ɓe holodiri ay kono fi hon num joni ne metti fi ha par ce que enen julɓe ɓen ko enen ɓuuri wawde ko wiyete triangal nunɗal ay joni ça fait ko enen julɓe ɓen angal respectugol regji ɗi nunɗal ko enen julɓe ɓuri jogade ɗum ɗon hande ko ɗum waɗi haray hollorde ngal no metti fiya sina ɗum haray julɗo e julɗo holodir ko ɗum woni ko saria on fi honno noon par ce que julɗo ko andirana yo fenowo nde oɗa ono ka nelaɗo mamadou sallah sallam o wi imo faala yo nelaɗo jamo kon won nelaɗo makko koyno ko terta fenade neɗɗon so kati ko wawi fena o tertagol fenade rek feere ala o nunɗay aray a nunɗi si tawi woni a fenata aray a nunɗi bon kono tawni ko julɗo kono fena haray no huɓini julɗo yagal ngal sellale hore on tigi ay neɗɗo julɗo wonu yami gonga wata wasaw bil haqqi ɓe yammodira e gonga wala saw be saburi julɗo on kadi o wona julɗo muññiɗo julɗo so tawi julɗo haqqan ako a wona julɗo muññiɗo ay wata wasaw ɓe yammodira be saburi muñal ay qala shafi'i oɗo imamujo meɗen o maki imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala subhanahu wa ta'ala yirmema o inne lawla ma anzalallahu ay lawla ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ay illa hadhihi surati la kafathum kanko imam shafi'i wi honnon hara allah subhanahu wa ta'ala cippinane moftu makko den sina suratul asr ko suratul asr rek Allah subhanahu wa ta'ala cippinno ngol ɗo to yonino ko waajo ay sabuna fi honnu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o andini en taw ko kala jokkuɗo mana julɗo kala neɗɗanki wiyeteɗo banu adama addaɗo ko aduna ɗo ko perdu ɗum an julɗo on taw confirma ɗum ɗon taw joni noon ko ɗum watama yaltinde perdi ndi ay
ko nu watama yaltinde perdi ndi o wi illal zina si ɓen amanu gonɗinɓe yo e jakka si a andi a woni julɗo ko kadi gonɗina si a gonɗinali e jakka jakka perdi kono no woni gonɗinal ngal gonɗingol ngo ko ko wiɗen ko jaɓugol Allah jaɓa nelaɗo Allah hara woni julɗo gonɗinɗo eyi ko hono no woni jaɓugol Allah jaɓa nelaɗo Allah ko kala ko tawi Allah e nelaɗo no haɗuma rento e muɗum fes eyi ɓande rentiɗa ko Allah e nelaɗo haɗuma kon ko Allah e nelaɗo yamiri kon kadi waɗa ɗum kadi eyi si a rentike e boneji ɗi a jooɗi kadi awaji ɗi ara change ala ko reɗa e boneji ɗi eyi ya rento e bone o waɗa ko moƴƴi kon a jaɓi Allah jaɓi nelaɗo Allah andi hara a yarti ara a yalti perdidi bon si ɗum ɗo heƴƴi neɗɗo wowlowo gonga ko manque men enen hande jole ɓen ko wowlugol gonga ay ona wowlowo gonga si ɗum ɗon feƴƴi wona neɗɗo muññotoɗo ye subhanallah hande saka kadi ɗo waɗetere muñño ay sa wilan bes mi wiya min kala waɗi rewa bullal ay nanon arɗo aduna ɗo o waɗete ay angande yo ekkito waɗ muñño angad goɗɗi ko ɗin lumbinoyte sirata ñande janggo andi ɓenni sirata iɗen andi si harama woɓɓe goo ko ɗon heddoto ay ɓe tawoytake gaɗa to ka dargal tawayego ɓe tawoytake ton no woodi kala ka yayte ha dargal jama on fof si ari waɗi kurumwol goto kaɓɓen ari waɗi kurumji tati huɓitiɓe par ce que ala ka dogire ene woodi ɓe jahannama aroyta wi ko ɗon kadi naɓa ay hara ɓe ñawaka so fehi ɓe jogui probléme ji no anda ɓen noon ko ɓe ñawoɓe daɗo tawari ko sirate ɗon ko ɗon ɓe heddoto ɓenni woɓɓe aroyay ɗo haɗa koɓe yaaru teppe maɓɓe ɗen ɓera koɓe ñeegu to yaaɓe lumoya ay woɓɓe aroyay hara koɓe dogguɓe feƴƴa bon woɓɓe aroyay ɗum mana ko pinde wotere tawi ɓe lumboyi ay ɗum ɗon fof hino tawa e ko walloyta goɗɗo ñande sa hewtiɗo lumbugol heña hay daragol ma harami mo ino gaɗato hino tawa e ko wallata ɗum on tigi tawni boneji ko yimɓe waɗayno ma ko muññora sabu Allah ay muññora sabu Allah ɗum hino tawa ko walloyta on tigi yawmal qiyama ñande si sattoyi si gaɗoyi ñande dargal sabu nde ñande bonɗo moƴƴo fof hayno no hato jini ballal ngal yawmal qiyama nde ñande hayno bonɗo moƴƴo fof no jini ballal ino tawa noon ko wallde ñande boneji ɗi ɓe waɗayno ma ɗi muññora sabu Allah ay kala kadi ko sabu Allah muññorta wona sabu goɗɗo ay kono julɗo ko yo woni julɗo muññiɗo ay wa qala al Bukhari rahimahullah taala ay o wi honnum ba ilmu qabla al qawli wal amali ay mana dambugal ay dambugal ngal yewta fi gandal ko adi golle ɗen ay julɗo mana julɗo aɗum jangay taw julɗo a jangay taw si wawa wowlude e dina kan walla si gol inna a gollay goɗɗum e dina kan fokke janga taw si a jangali a wata wolde e dina kan goɗɗum ay si tawi woni a jangali a wata wolude goɗɗum e dina kan ay si a jangali a wata gollude kadi dina kan yani si tawni goɗɗo anda ɗo bihi basira ay wawata inude feƴƴuɗa julna en ay ma mo anduɗen ɗo anda bihi basira fi dondi hewtetake ɗo e sondugol ɗo fi dondi noddemmo innen ene ko nun sarial l'islam wi'i ɗo ko jawdi mayɗo ronirte en lamdotaka ma fu se sarial l'islam passé o janga ay ko neɗɗon ko so o jangi taw mo non woluna kam walla gollugol dina kam o inni wa Allah andu waddallu sedo ta'ala fa'alamu andu annahu ko woni la ilaha illa Allah ay ala mo rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tun woni ko rewete ay ɓawo ɗum honnum wasfir li zambika insinaɗa bakkatuji maɗi ay an ɗon ɓawanduɗa
ala mo no rewesina Allah subhanahu wa ta'ala no jiya kadi ko walata neɗɗo on insinanagol bakkat moɗin ɗin tubugo rutto Allah subhanahu wa ta'ala julɗo nelaɗo ma julɗo ɗengal makko ngal yo hecciɗiri jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah julɗo ɗengal makko ngal hecciɗir jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo hino tawa kadi e ko wallata on jantagol inde Allah astaghfirullah subhanallahi ɗum ɗo hino tawa ko wayi kadi bonɗi ɗin e moƴƴi ɗin peesoyteɗon ɗiɗo hino tawa hebbinayɗi teddinayɗi peeson tigi ɗen yawmal qiyama jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah subhanallahi walhamdulillah mettifi nako mettifi kono a tawa hiɗen wakkili ɗo perde ngo tan iji andare ma adna yankoji perdanay ɗo ñallal ngal fopp wona nelaɗo makir noon julɓe ala wo e julɓe joɗotoɗo jonde ɓe immo e nden jonde ɗon hara ɓe jantaki inde Allah subhanahu wa ta'ala sina nden jonde ɓe bakkatu kadi neɗɗo kala kongol o wowli ka naɗo ngol windete alkalima yiba sadaka onni konngol moƴƴol ko sadaka golle seytane ɗen konnu si a jokkali ko si a ɗaɓɓali ko jokka tun kanko seytane o jonete ko jokka joni noon Allah subhanahu wa ta'ala no jonnuma ko jokka o wi ya bani adama inna seytane lakum aduwwun ande seytane o gañamo fattahizuhu aduwa on noon jogite seytane gaño kono jogitorta seytane gaño nokku ka wonɗa o woni jantoɗo inde Allah subhanahu wa ta'ala seytane ɓaɗata ma ɗum seytane o ɓaɗata ma ɗum ɓawde ala reeteɗo so wona jaɓuɗa ɗum ɗon ka woni neɗɗo intaɗo bakkatuji ma ɗin par ce que neɗɗo a jangiralɗo gandal fiwata faljude ɓe ko karama ko henni ko ustas min ɓe hino jangi ɓe faljata karama ko hino yana ɗo e bonne hana ko ɓe fandani ara ko seytane ferguiti ɓe kada so kadi pouvoir mo seytane jogui on wallahi mo jogui doole déjà ɓe inniɓe kañum hiine wakkilare l'islamu ko juula jangga rewa Allah ko ɗum woni décision maɓɓe ko ɗum woni rêve maɓɓe ɓen e seytane maride problème par ce que andi seytane déjà ko yo sakkoma taw fiwata gollu ko moƴƴi kon okato ha o sakkoma o fiwata gollu ko moƴƴi hande kadi o andi o hetti ɓen ɗon hande kadi noon wonɓe gollude ko moƴƴi kon o kato ɓen ɗon kadi golleji maɓɓe ɗin bonira so seeɗa ha o gayni ha ni khatamallahu ala qulubi wa ala sami wala ni hisawa o fermi guite o jokkiɓe hande kadi o lanniɓe huɓidade hande kadi fes o fermi guite maɓɓe ɗen e yiwgol gonga o fermi noppi maɓɓe ɗin e nanugol gonga ɓerde maɓɓe nden o ferminde e miigagol gonga hande kadi ɓen ɗo gandi o hettiɓe o wattiɓe fedde maɓɓe nden déjà hayso ɓe yi yimɓe dina ɓen hara ene wawi walgal yide tuggaji maɓɓe harale ko julɓe ɓe yiɗanande fi l'islam ne wolo nan seytane wa gasi alhamdulillah ɓeɗo mi andi mi hettiɓe lanni joni hande kadi ɓeeɗa ɓe inde ka yonɗa so Allah jaɓi ko Allah e nelaɗo joni heɗo dume himi fewtide ɓen ɗon hande kadi cuuɗanaɓe pijji edna yankoji ko cuuɗanaɓe ko wiyete cuuɗa adna kon ko ɗum waɗi o boyi a yeyi ɗo ara hino janggi koy kono woɓɓe go ha cuuɗanama pijji adna yankoji hande kadi bon wolata gonga kam waɗi hayko o jangiralɗo fiwota o falju ko tari ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala yo o ayna en o wakkila en heɓen doole e hoore seytane ko tirdude doole ko ɗum waɗi neɗɗon ko wallatamo combatto seytane ka woni wo ko yo tinno tagol inde Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ay naraɗo astaghfirullah subhanahu walhamdulillah seytane ɓaɗata komo fes
o wi wastaghfir li dambika ay fa bada bil ilmi amali o wi on ɗum ilam andu an oɗo neɗɗo rahimakallahu allah subhanahu wa taala yirmama fa o wi annahu ko woni yajibu hino waɗɗi ala kulli muslimin wa muslimatin ay e kala julko ma julɗo sonnajo ta'allumu hajuhu salasa ay andugol tati amalu bihinna e gollide kati o wi al ula aranu ɗum ko ya andu an oɗo badama anna allaha no allah halaqana ko kanko woni ko taggi en ay allah ko kanko tagi hay goto tagasi wona allah o kafida noon kadi goɗɗo gongol ay kono ɓay o kafida goɗɗo e taw gongol en hana hiɗen kafidamo kadi ay fusi e dewal ngal anna almagadi lillahi fala tad'u ma allahi ahada diran ko allah jeyi kan o taw noddude kay allah hay e gooti to wa ma umirilla li ya'budullaha mukhlisina yo rew allah laɓɓina mo diina kam so rewi allah o laɓɓinare mo diina kan o jaɓata o ƴettata par ce que allah subahanahu wa taala fewde ko tagete o landanoki goɗɗo hay nenema e bamnoki fewde ko tagete ay ala on lanɗo to ala o mutosi o tagguma hay o wi noon ɓawdemi taggare mi yamirma on ɗum haɗuma waɗugol ko taggude ma ko yamirma kon ay ɓawde o tagguma o adduma adduna o warete kadi o nattama ka makko o darnama kadi o ñawama ay wa kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum ay summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'una ko no wawiru ɗon yeddugol allah ko kanko tagi on ka adduna ɗo ɓawde o tagi on addi on adduna ɗo o waray on ɓawde o wari on kadi summa yuhyikum o wurdintay on kadi ɗon andi toujours en yewtina ɗo wiwɗe mayde ko wiye mayde ko ilandema ka wonki kun sorta ka adduna ɗo naɓe ha on tigi surre wattine ka on tigi wattina o kadi ɗon gurnan ɗon ha ummital gurnan ɗon kadi gurnan barzak wiyete gurnan barzak ko harani wasitini on tigi no wuuri tun haray o iwi adduna ɗo kono hara himo wuuri déjà kanko wonɗo ha gabru on watti moynude maayi kone feɗɗide adduna kon kanko himo andi ay hara himo andi mo reeni ndi fop par ce que fi on ko ngallo palna iroyede malaika ɓen ittoɓe wonkiɓe kamɓe so ɓe sorti wonkiki kono kel ɗiɗi kiyata innal abrara la fi illiyina wa fujjara la fi jahimin siko neɗɗo moƴƴa si malaika ɓen ari sortikin ɓe naɓe ko aljanna wiyeteɗo illiyina a wonkiji ɗi nemne ko namen ata wonkikin si wonkikin naɓama ɗon waɗe e nder nema malaika ɓen noon si ari si won tigi sura malaika ɓen ari tawi wonki makko kinka ka illiyina woni ka naɓa ka wonkiji moƴƴi ɓe naɓete toon ɓe ñayimo tawi ko neɗɗo moƴƴa hande kadi e bawgal allah subhanahu wa taala ko ɗon wona e udditede e sera gabru on bon o waɗa jahar ɗon koye wonkikin iki ka illiyina ton kikin ko woni e neminade ton ko e moƴƴereji ko ɗum woni arde tawama ka gabru makko ka waali ɗon o nemino ɗum ha ñande dargal dari ayi wa innal fujjara amma noon siko bandiji ɗin salinoɗi allah salinelaɗo on ɓayni on ɗon la fi jahimi malaika ƴetti wonki makin ka yiite jahannama woni naɓude wonkiki ɓawde kin naɓa ka yiite jahannama min nakir si ɓari ɓe ñaawi on tigui ɓe daari ɓe tawi ko ade bon hande kadi noon wonki kin wona e lettede hande kadi noon no wirde ɗon hande kadi dambugal uddite hakkude makko e yiite ngen dambugal uddite ka wonki kin wona e lettede to hande kadi ka wonki kin wona e lettede to konko ɗum woni matata kaburu makko ɗon ay o lette ɗon ha dargal dari ay kono naafi wonde mara no wasi tawni hara himo wuuri mayde ko ilandamde ka on tigi wonki kin sorta ɗon naɓi ko wattine ha kaburu mayde ko hakkude ɗon ɓawnane woɓɓe gona woni on tigi hande kadi wonti leydi hara e gasi allah subahanahu wa taala ni ɗum ko salano eyi kanko allah subahanahu wa taala woni taguɗo kanko woni warata si o wari kadi immintina ay
déjà o wi tagugol neɗɗo on fewn woodi namo ko ɗum ɓuri sattande Allah subhanahu wa ta'ala e di neɗɗon si o maayi immintingol mo eɗen andi neɗɗo nde ine toɓɓere mani toɓɓi ke nene makko ha o jibinama eɗen andi ko woni hakkude kon ɗum fo hara himo tagge ay ko fanni ɗo lebbi 9 e balɗe 10 mana hitande ƴetten tum fayde 12 mois ron hara neɗɗo on ay fi wonu neɗɗo toɓɓere mani huyre nden huyre ɗon ɗe ƴiye taga busum taga pedalum taga cukulum korto karta yuɓɓidira ha neɗɗo na complet innen tun 2 ans fayda e nder 2 ans haray neɗɗo on ino taguede astafirullah mana enan eko fawi seeɗa ayi bon joni noon immitagol ngol ñande darga sewtama immitagol ngol tagore ɗen ɗudde sewti ñande darga woni ka immita ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyata tun ko kun ay déjà sen darde wona tagene fof banu adam fof mo kala ko étape tagira enen fof en taga na ñande wotere jama on fof heɓi ka enen ɗo fof meɗen mo kala men date de naissance muɗum mo kala ko ñalande heɓani hay tawni ɓe heɓama ñande wotere ay kono amma noon ka immitoyagol tagorno fof immo ñande wotere Allah subhanahu wa ta'ala kun wiyata kun fayakun fof immo ñande wotere git mo kala ka sorano ɗon hawto padaran ay hara ko kañum ala différent ngay fosi kono kanga no wi taggol on tigi wodinamo ka alano ko ɗum ɓuri hattande mo e di si on tigi mayintingol mo immintingol ngo ɓuri wonde facile no jiɓo si taw wuuri si o maayi si o immintinte la sakka bil si o maayi o immintinte ay bon o wi mana andugol nayi wal amalu bi hinna e gollirgolɗi ko ɗum annallah no Allah halaqana o taggi en ay warazaqana o arski en kati o taggi en o timmini entere meɗen o arsiki nemeraɗe kadi ko nemino ɗen ha wawde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala walam yutrak hamala Allah tala akkitirali en ni tum kala moyen neɗɗon wurirta kore leydi ɗo ha wawa rewde Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ɗum ay bala ko woni arsala ilayna o neli e meɗen rasulan nelaɗo faman ata'ahu kala ɗiɗo nelaɗo on ay dakhala al janna o naatay aljanna faman asahu kala kadi yedduɗo nelaɗo on naara on tigi naata yiite ay asakka bil mawti ko ɗum nelaɗo o nelira ko kala tiɗo nelaɗo on o naata aljanna yedduɗo nelaɗo on la sakka bil mawti o naata yiite ay o wi on nun mana wad dalil qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni honnu inna na menen alna men neli ilaykum e rasulan nelaɗo sahidan alaykum seedo to e moɗon kama arsalna ila rasula wonana nelirno ay fir'auna ay wonana men nelirno e fir'auna nelaɗo fa asa fir'auna rasula fir'auna yeddi nelaɗo makkon fa akhadnahu men nangimo akhzan wabilan nangal yagginere ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o neli nelaɗo e meɗen fiyonnu fiyen ɗofti o andini en kala ɗoftiɗo nelaɗo on Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftiɗo nelaɗo subhanahu wa ta'ala naada on ɗon aljanna yedduɗo nelaɗo on subhanahu wa ta'ala naaday on tigi yiite jahannama wona no nelirno e firawna noon nelaɗo firawna ari yeddi nelaɗo muɗum ɓawi firawna dari ko yeddi nelaɗo on kono wonno batane makko no geɓal makko yiite ɓal makko ko wona noon kati moftagi nelaɗo wona yimɓe annabi luutu nde ɓe yeddi annabaji maɓɓe on kon wonno na lette cippine maɓɓe yimɓe annabi saliw nde ɓe yedduno maɓɓe on leppine maɓɓe yimɓe annabi huudu
yimɓe annabi saliw bon ɓeɗo fof lette cippine maɓɓe ko ɓeɗo fof nela yahuno ɓaɓe visitoyi yiitege ɓe visitoyi aljanna ɓeyno lette ɗen woniri non ha ko ɗum ɗo fof addi noon nela toranade en enen moftanade mofte makko ɗen hara en halkira kana nela moftaji arani ɗin halkiranono ay Allah subhanahu wa taala wi gasi Muhammadu ko a giɗo anga torota ko lan ay hunde ko ronko ma okkude kono noon min kadi ka aljanna ton e ka aduna ton kala wonɗo ton e mofte ma o sa ha mayde nden tawimo e hoore ɗum e hoore yeddugol lan kala kara ɗo intervention ala ay ko ɗum waɗi ka lakara nelaɗo wata waɗa goɗɗo intervention de sa nani tefore tefore mawnen Allah subhanahu wa taala hino joni ɗum nelaɗo no wodi toon kadi moƴƴuɓe e malaikaɓe wa e sahaba ɓe Allah subhanahu wa taala wiyata yahe tefano yonkari o wireten ɗo ni avocat ni ɗon andi wona avocat ni ɓe waɗi escalier ji bon no ɓurda ɗum kadi wodi tefore mawne noon ko nelaɗo woni ko jonna kono ko hombo tefanoyte ko neɗɗo tan ko neɗɗo golluɗo ko moƴƴi tefanoytede ay voilà ko neɗɗo golluɗo ko moƴƴi kon ɗon tefanoyte par ce que si tawi woni neɗɗo o gollal ko naranoyte mo aljanna nelaɗo wata tefanoyde ma ñande janggo ha natoya aljanna wata ko ɗum waɗi si nelaɗo o nodduno yimɓe ɗum fof kala ko falaɗo e aduna lande lancé lam mari feere mi waɗana yo hakkude mon e Allah subhanahu wa taala wakkile mi wawata ay anzal jesfaw indahu illa bi idni on mbo wawi waɗante ko intervention Allah sina on mo Allah yamiri ya waɗana kaari intervention ala ay ala ay non musidɓe julɓe alay leer men on ko Jama TV ɗo yoni ɗon wawi wadde 78 116 82 38 naton ko Jama TV tawni no wodi ko landoɗon ko yowiti e darsu meɗen on ɗo kom inchallah no heddani 6 minutes 7 minutes inchallah wawen wayodirde ɗum wawi wadde 78 116 82 38 naton ko Jama TV mana Firawna ɓayyeddi nelaɗon ko lette ay ko lette o heɓuno kono kala yedduɗo nelaɗon ko lette kankadi yo andu ko ɗum habbimo ñande janggo eɗen andi Allah subhanahu wa taala wi to noggo wi ñande o noddoy nelaɗo on ay ñande nelaɗo kala e mofte muɗum noddoya landa Allah subhanahu wa taala noɓe o nelnoɓen fop elay annabi Nuhu o wiya ene mi mofte kaarije ɓay mi nelima a yettinno komi nelma kon ay se nelaɗo en si o yettinano ko nela kon ara nelanoɓe mum ɓe ɓe mara probléme par ce que yettinaka ay si lanɗo gimmiɗo joni inni o immi goto e ɓe o laami ɓen yono lankari siɓe haali ɓe yettinoyi est ce que si a yahaali harayɗa felni hara felnaki ay o nodda annaba ɓen fop oyna ene mi nelno e mofte kaari on yettinno ɓe ɓe nahi ɓe no awa ɓe potto kamɓe hujja maɓɓe on wi mofte ɗen ɓanne mi nelno e moɗon on jaɓali on kon men walla men jaɓano donc komo kala e hoore muɗum inna wala nafsi basira komo kala andi ila e annabi Nuhu fuɗɗaɗo nelede on ha hewti Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko kala e meɗen andi si tawi woni ko nelaɗo o nela e muɗum nelaɗo muɗum ko nela e muɗum kon si o jaɓi walla si jaɓali ko kala e men hino andi ay parce que jangga hino andi ko boni kon e boni hino andi kadi ko moƴƴi kon hino moƴƴi jangga eɗen andi ɗum ay kono kala e annabajo kala e mofte muɗum noddede ñande janditemo kala landito ko nelanoɗe ay Allah subhanahu wa taala ene joni noon fa akhadna akhazila ɓawo nde yedde nelaɗo men nanguimo men lettimo tagginayde ashaniyatu ɗim ɗum anna Allah no Allah la yarda an yasrika bihi kafide fi ibadati e dewal makko ngal hay funde ay la malakun muqarrabun malaikajo ɓattiɗo mo Allah rewirtaki e malaikajo wala nabi na annabi
nabijo mursalum nelaɗo wad dalilu se muɗum qawluhu taala kanko Allah subhanahu wa taala o wi wa annal masajida lillahi ande ɗe julirde ko Allah jeyɗe ay fala tad'u ma allahi ahada wata rewdu Allah e kadirde hay e hunde wata nataka julirde noddon la e goɗɗo ay ko Allah tun Allahu wahidun ay o wi honnum ashalisatu tataɓum ɗum an ko woni man ata ar rasula kala ɗoftiɗo nelaɗo wa wahhada Allah o wotinɗini Allah la yajuz dagantaka momo waalatu weldugol an haadallah o jedduɗo Allah wa rasula e nelaɗo makko an siya hooli ke nelaɗo Allah dakama weldugol e yedduɗo Allah yeddi nelaɗo Allah mo jaɓali Allah jaɓi nelaɗo Allah on wata wonde on weldat walaw kana agaraba qaribi hay si tawi ko ɓurɗo may ɓattade mana ko fara ko nena goto ma so woni gaño Allah e nelaɗo mum woni giɗo Allah e nelaɗo mum on wurata wa dalilu sayde on qawluhu ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi on tajidu a tawata qawman yimɓe yu'minuna billahi gonimɓe Allah wal yawmil akhir ɓe gonɗiri ñalande dargal mato ɓe felliti ka aduna ɗo ɓe waɗa sikke ɓay hino woodi e julɓe andan o hoorema hino sikkiti kamɓe si ɓe maayi ɓe surrama hey a hay o aduna modi he yo welu tun par ce que son tigi maayi hara manni son tigi awa ila ka maya ɗon ko ɗon non woni golla ɗen ay ko woni yeeso kon ko ɗon woni golla ɗen par ce que fi honnu aduna ɗo en tant que on tigi no finude fofa ka aduna ɗo hay hunde lawaki en tant que on tigi no finude fofa ka aduna ɗo nayi hoore tere muɗum hay hunde lawaki piggi ɗin fof ay rectifiyade ko waɗi e bawgal Allah subhanahu wa ta'ala yeddiɗo Allah duuɓi sappo ɗa yeddude Allah subhanahu wa ta'ala ila ka heɓi sappo ɗa yeddude Allah ila nden ñande si a décidi a tuubi bani Allah laɓɓinani mo hannde kare yeddatamo bimbinde ñande a maayi duuɓi sappo ko yeddunoɗama kon fof o yaafike o yaafike ɗum ɗon fes ñallatal ngal laɓɓiɗanɗamo ha gaynoɗa maayiɗa e maggal kadi hannde kadi o jaɓanima moƴƴereji ɗin fof hannde kadi a windama ka moƴƴoyeɓe ay sita ɗum ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala hemo wawno joni simi yeddi Allah duuɓi sappo lan yeddude Allah subhanahu wa ta'ala bon min hemi huuli joni emi acci yeddugol mi wakkilo dewal ngal nani ano ende kadi so tawni ko jaɓanna mi rewayno Allah kadi duuɓi sappo wolo ɗum ka ay kono e ndaare kanko Allah subhanahu wa ta'ala simi yeddi Allah duuɓi sappo mi tubanimo hande mi mayango yaafike windema ko moƴƴuɓe to ay kono ilandema ka maya ɗon ɗon nattiri yeeso ton ko toon non woni golle sen sikki si mayama haray gasi e gandu haray ko noon golle ɗen fuɗɗi aduna ɗo hunde lawaki ɗo kala ka bonni no wawi rectifiyade par ce que si neɗɗo maayi hande kadi ara fusi rectifiyotako hande ara fusi rectifiyotako ay no woni qawluhu taala yu'minuna billahi waduna man hada allaha wa rasula ay ɓen no yedduɓe Allah yeddi nelaɗo Allah ɓe wawata hawrude walaw kana aba'ahum aw abna'ahum hay tawi ko gorol ma ngol si yeddi nelaɗo ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala on wata fotte ay o inni par ce que ɓe jaɓɓe Allah jaɓi nelaɗo Allah ulayka ɓeɗo kataba Allah subhanahu wa ta'ala windi fi qulubihim ɓerdema eɗen al imanu gonɗo wa ayyadahum o sembiniriɓe biruhil qudusi wabuki o yudkhilhum o naadaɓe jannatin aljannaji jiri hala min tahta sengole majji alanharu candi khaya ko ɓe luttinteɓe ton radiyallahu anhum Allah no weltani anhu kamɓe kadi ɓe weltani Allah ulayka ɓeɗo hizballah woni fedde Allah nden ala faame inna hizballah fedde Allah nden humul mufluna ko woni malaɓe non musidɓe julɓe ɗum ɗo wonno ko Jama TV addani en ɗo hannde kala ko hawri ga e sawaba haray ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e faljere haray ko immorde min ko angal ɗuɗugol ganal haray